bersyukur nak slam jong Rangkynsai Hima. Rangkynsai Cricket Club kelalong kenhun kebelak Korea ke-6 Lahduh haka First Division Cricket League bala peniat ke Shillong Cricket Association hadir maklalak ben penlim no ke nomor song CC dan di weekend haka jeng kun final kebelalong haka sengi balang ar penyau terik kulalengkot akan ni kedongba kini kelempung kedi kebela pensak teng la kumba shpo penai nadu ka ayam pelala nakada ka jeng sapreng ka klam coronavirus hari berkepertehi barak kawai tekumta ke Shillong Cricket Association kelala ben penlong iki lightly ke jeng kun badangsa katai ke jeng kun semifinal berkumju ke final haba pa ke jeng kun ke nomor song ke besyemti bentit ningkong haka bakal akamai shisba khnai peweron batsyak penhap menri wicket haki live stand over Hendrai haba syemti ka pali baar kinong tiat Rangkynsai kelala ban kenjo syakatong haki live pulai over ya kenam man of the match la Kurdo Ajay Duhan jong Rangkynsai ublala ban kamai khnai run kat bai kenam man of the series la Kur dawat pit bhatewara jong kanom song tekumta kini atli ki kenhun menta kila ki syaka kerdan yela kai jong ka super division hakaba kini ban chimenta nadu ka ayam ka banwan Amin.